salah sada perkara si tampak kalbas ajaran Yesus eime karena dibata erkelangkan andingan bas Injil warienda emkap dibata si ngelupakan kesalahan ras lanak taki dosanta dibata si melias ikelengina manusia alu keleng sila banci yang tusi bagai pe lah masuk akal manusia. Berikutkan hukum Yahudi erta warisan la bali baginna ukrina anak sintua daten 2/3 si muda daten 1/3. Orang tua bagi erta warisan nangdangia mate ras labo paksa sehat dengan menggegena. Tapi ketika pemindahan anak si muda bapai ngelakukan sah perbahan si muda lah ngamati orang tua atina min ngelah lampas bapa namate tupung anak si muda mulih ke rumah kencanggu pekeri-kerikan baginna bapai perlakukan ia di luar dugaan kiamia guna ngalo-ngalosa dakep ras ngemaisa petempa-tempa lalit kai pesi terjadi bapai langasuk megi belas-belas perkadiolan arah bapa anakna yulih kena erga dolat anakna ras rebahan lakon man-man lid denga pendahin bapa singgoni mai eime uga gelah teralaukan anak sintuai rasnggit ia bengket kula konai jana ikut meriah ukur erketekan agina tapi anak sintuai pedarat kerina menek-menekna si sedekah henda simpanna bas pusukna patukia ras rembak ras bapana sebab kelengatena piah bene anak sintue ras lau sendau ipedak Lukas kita nungkun kugadung na turi-turi anak sintua kita jine si harus jawab sah sekala anak jadi kal atena khotbah sekala pengurus gereja sinurikan karena tangga Jakub itu dikenani pina kempak si pengkhotbah erni pia kungidah sada tangga si meganjang kuda atas sekumbun bas nahi tangga lid melala batangan kapur la sekala pe banci nangkih adilamuat sada batang kapur guna meretanda bas anak tangga ibabo tep-tep dosa si bahana tupung kunangkihi tangga ras lengah mengganjang sa kuidah sekala jelma nusur nina anake isi kini ya nungkun pokok bandai bapak jawab anaknya aku man kaika aku dengar nusur nungkun penkobahe guna muat kapur terbuen jawab si anak anding nendai seken Yesus kempak kalak parisi ras ahli Taurat si segat atena arkiteken Yesus ngalokan dengan rekandu-kandu ras kalak perdosa idudurkan Yesus pertimbangan gelak ersurmin kalak mungkin ersegat na ate kalak tapi layak pang jawab sabab kala pe ngangkai pergegeh berita andingan dai kala si icak perdosa ras lapatut genduari ngorobah ras mulai ringan bas dalan sebenar tapi jelma si ngakap diri benar piah rehme pepihar pusuk
Kalak si bagi anak sintua si tetap nutup diri ras lang asup ngidah alasan remeriah hukum dipilihna tetap berjud sada keputusan situ tuhu maba kecedan ate sekali pe kita kebenen karena berita karena kaisi lakukan di bata siakatan petelu andingan nenda tapi labu menekan berita karena isikin di bata andingan enda nuduhkan maka di bata kekelengan ras si mada si melumbar pengalaman hubungan di bata ras manusia ipalaskan bas kekelengan sila masuk akal lalap yang ngelemi kai pedu santa lalak yang ngarak-ngarak kita anam ku gagia sekali kadanta si bagenda rupama si yarap dan Yesus erburak bastu suhta aimkap erkelengate desken di bata anggor kelengate kempak manusia amin. Go!